Mi znademo što je nama u cilju. Naša vojska nije i mi stojimo ispred našeg naroda, a vojska treba se povući, ali ne povlače se. Nešto iza Lištice počinje kolona. Stotine vozila, automobili, autobusi, kamioni preprečuju put sve do Pologa. Kam prikulta? Ovdje ćemo je pit dok se ne vrate, tako im kaže. Kad se vrate, onda mi idemo nazad. Građani sumnjaju u dobre namjere vojske. Na pitanje zašto su zaustavili konvoj uzvraćaju protupitanjima. Zašto nenajavljeni pokret? Zašto tako jake snage? Zašto baš ovdje? Te čemu bojevi meci kod vojnika? Vojni komandant ponavlja jučerašnju izjavu. Smjer kretanja je Duvansko polje, razlog izlaska redovna obuka. Zahvaljuje republičkim i općinskim funkcionarima na posredovanju i stišavanju strasti, a narodu na korektnom odnosu prema vojsci. Pokazalo se i ovo da u osnovi narod nema i ne želi sukob. Da je u toku čitave noći imali smo sasvim korektne odnose i bez ikakvih incidenata je prošlo. Teško je procijeniti broj okupljenih, odlaze i dolaze u smjenama. Sve je više ljudi iz okolnih mjesta. Svima je zajednički zahtjev. Odavde vojska može samo nazad, nikako naprijed. Evo već treći dan ovdje u Pologu vojska i narod drže iste pozicije. Niko se ne miče. Danas je situacija dodatno dramatizirana na vijest da su se spustile padobranske i desantne jedinice na Vraniću i u Ledincu. Zbog toga su ovdje oko 13 sati stigli Alija Izetbegović, Jure Pelivan, Stjepan Kljujić i Mariofil Ljubić, te su uvjeravali narod da propusti vojsku i raskrči ceste. Treba da mi vjerujete